Kwa jwa madi a beeleditsweng monogae mo go fefoseng ditlhabololo. Puso ya Zimbabwe e tlhalosa e tla duela balemi ba basweu ba ba neng ba gapelwa lefatshe. Tsa metshameko dikgaisano tsa mabelo FNB Botswana Grand Prix di tla tswelela ka moso ka lebaleng legolo la metshameko. Ntselo e lela gante bogang sebetlela yo tla renelang tsa metshameko ha re ntse re tsweletse topo tapo sa orana ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha mo thusa tautona Renda ba gaolathe yo gape le ntona wa lephata la tsa madi a re lefatshe la Botswana le tshwanetse go simolola go dirisa metswedi ya madi e beeleditsweng monogae jaaka a dipolokelo tsa bagodi kgotsa pension go tlhabolola dikago le go tswakanya itsholelo fa bua kwa phuthegong ya baitsanape ba dibanka le babeeletsi e neng e tshegeditswe ke banka ya Absa Botswana re gaolathe o tlhalositse gore mafatshe a dirang ditlhabololo ka dipeeletso tsa benggae a ga itsholelo e phophomang tlotla matlhabaphiri wa bega. Itsholelo ya bontsi jwa mahatse a mo kgaolong ya Afrika ha e kgone go phomelela ka ntateng ya boleng le seemo sa dikago ditsela le botsogo jo bo siameng la tse ka bophara mahatse a dirisa dipeeletso tsa letlolo la di-pension go dira ditlhabololo tsa dikago go tswa ka methale e mešwa ya go dira madi le go tswakanya itsholelo. Mothusa tautona a re mahatse a santseng a tlhabologa a akaretsa la Botswana a tswa kgakala ikaegile ka dithuso kwa mahatsheng a sele go itlhabolola le ntswana le tshiamelo ya go dirisa dipeeletso monogae tse di ka thusang go aga itsholelo e phophomang. Botswana's path to develop status will not be paved by external donors. It will be paved by ourselves. Our own finesse, our own ingenuity, our own creativity, our own investors, our own workers, our own pensioners and engineers, our own planners, believing in our shared destiny. Absa, we see ourselves as a bridge connecting pension fund managers with a viable infrastructure projects that offer both financial returns and socio-economic impact. We need to think collectively on how we can collaborate as commercial banks, or rather even as private sectors, policymakers, pension funds, our government, to turn this vision into reality. Baitsanape ba nile le sebaka sa go lebelela dikgwetlho tse di teng le go sekaseka ka leitlho la penelopele methale e ka tolosang thulaganyo ya go tlhabolola itsholelo le tlhabologo e pharologano monogae le kwa mahatsheng a mangwe. Institutions like the IMF and the World Bank have long advocated for diversified investments as a hedge against volatility and a pathway to sustainable growth. To put it into context, global assets under management account for 5 to 7% of GDP. In Africa, that figure sits below 1%, so the gap signals there's room for us to expand, and Botswana is well positioned to lead in that evolution. You know, the legislative framework needs to be supportive. We also need to be more efficient, where we can aggregate some of the approvals for these projects. We also need expertise. Our observation is that there is interest even from the broader financial market, in the sense that even the insurers have got interest in there. We've got professional investors also who are interested in there. So we do have regulatory instruments that guide each sector on how much, basically the limits of investment in the private equity. Bana le sabe ba dumela ha kgolagano ya puso le mohama o ikemetseng e ka goga ka bokete tlhabologo ya lehatshe ka ibile thulaganyo e ka tlotlomatsa tiriso ya dikitso le madi a tswang mo mohameng o ikemetseng go tlhabolola dikago le go ntsha maduo mo mehameng ya ditirelo. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone.
Puso e itlamile go ema nokeng le go bereka mmogo le Batswana ba ba tsweletseng ka go dira ka natla mo mehameng ya ditlhabololo ka go farologana. Mothusatorutwana Renda Bagaolathe o supile fa itumeletse seabe se se dirwang ke sekolo sa Diamond College of Botswana sa ithutele tiro ya diatla ya go phepafatsa le go retegatsa diteemane mo go nonotsheng banana mo go tsa tiro. A re se ke bontlhabongwe jwa go rotloetsa tlhabololo dikitso go tlhama ditiro le go godisa itsholelo. Le hatsele ga le ka ke laya gope ga ise le agwa ke Batswana ba ba tshwanang le wena, mme ke lona bo maitsanape, lona ba le setseng le dira ka diatla, ke lona ba le tshwanetseng gore goga ka dijase re le goromente. Ke hano ka gore ke kgothaditswe ke go bona Batswana ba ba tshwanang le wena, mme keletso ya rona ke gore banana le Batswana ko ba leng teng ba bone gore go na le Batswana ba ba tshwanang le wena, ba bone gore go a kgonega gore go nne le borre bomme ba ba ponelo pele ebile ba dira ka diatla tsa bone ba sa re mphese. Tiro ya rona ke go gakololwa ke lona gore go ka dirwa jang gore re age Botswana re le mmogo, re mo ise kwa tshwanetseng teng, re kgone go hetla ditiro tse di lekaneng, re kgone go aga itsholelo e Motswana mongwe le mongwe o tla nnang le seabe mo go. Tona wa Pereko le Selegae Re Pius Mokgwara re puso e ikemiseditse go tsaya dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le dikhamphani tse di dirang ka diteemane tsa reng di gata ka ditshwanelo tsa babereki ba tsone. Re Mokgwara o buile se kwa phuthegong ya bana le seabe le dikhamphani tse di mo mahameng o kwa neng a tlhalosa fa puso e tshwenyegile ka maitsholo mangwe a dirwang ke dikhamphani dingwe tse di rethegatsang diteemane mono. A re utlwepego ka tsholofelo Tombali. Lephata la Pereko le Selegae le ne la dira ditlhotlhomiso mo dikhampaneng di le 33 tse di segang le tse di retegatsang ditaemane ka 2023 go batlisisa ka go sa tshware sentle ga babereki mo go neng ga supa gore bangwe ba bone ba ne ba tlola ditsamaiso tsa Pereko. Some of these issues, the first one will be hours of work, failure to manage diversity in the workplace, non-adherence to training and localization programs, failure to observe safety and health protocols, trade union recognition and busting, ill treatment of workers, or ethical recruitment issues. A year and a half later, we have not adhered. Some companies have not adhered to our recommendations. When those people who are doing that, they are saying to us, no, Botswana depends on diamonds, so they cannot do anything in diamonds. They cannot do anything to us. No, we can do anything to you. We can act accordingly to you. So don't abuse our people simply because you believe the country depends on diamonds and you abuse Botswana. Lephata la Pereko le Selegae le ne gape la gakolola ka mogopolo e neng ya ntshiwa mo pegong ya ngwaga wa 2023. There's need to eliminate as far as possible anything that will expose the employees to the danger, to health hazards or unpleasant working conditions. We must provide protective clothing to all employees. Moemedi wa Diamond Workers Union o ne a tlhalosa mogopolo ya bone. A skills audit, especially for the human resources managers and the expatriates, because a lot of expatriates come here and are trained by Botswana. I don't know how they get those permits because our expectation is they should get the permits only if they qualify to be here, but they come here and they are trained by Botswana. After getting that training, Botswana are retrenched. Tona o ne a tlhalosa fa ba le mo dithulaganyong tsa go tlisa molao o mošwa wa babereki le wa ditiro kwa Palamente ka Phukwi, mme a kopa bana le seabe go ntsha megopolo ya bone go nonotsa le gore molao o tle o tswele babereki mosola. Tsholofelo Tombali, BTV News, Gaborone.
o e tshosa ntse o lebile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele baeteledipele ba lephata la ofisi ya gatautona ba kwa toropong ya Selebephikwe go itsheka-tsheka le gone go baakanya mananeo a lefatshe a botlhokwa tona kwa lephateng leo re Moetemohasa o butse semmuso phuthego eo maabane a gatelela botlhokwa jwa go nyalanya maitlamo a puso le maikaelelo a phathe e busang a go direla Batswana ka nako tsotlhe Mamusi Siska wa bega Phuthego ya malatsi a mararo e phuthile bagolwane go tla ka ditsela tsa go diragatsa maitlamo a puso. Fa a bua le bodiredi jwa puso, Moetemohasa o tlhalositse fa tiro ya bone e tshwanetse ya iponagatsa mo maitlamong a phathi e busang e beileng pele Motswana. O kaile fa go tsa boikarabelo go direla dilo mo pontsheng le go theogela ka natla e le tsone dipilara tse di botlhokwa go isa ditirelo kwa Batswaneng. Mme ha o dumela mo sengwe o batla gore o nne le sebaka sa gore go digele go no rwa teng So please, sebeng hape le ga rona mo go delivereng on our mandate because 2029 re batla go henya but yo ga se a lona e togeleng rona lona direla Batswana se le gore le se rumile mme ke a itse gore ba gaetso go na le ba ba santseng go na le mathasedi a go andamaena le go sabotage the current government puso e ke a rona rothe ga se puso e ke a UDC in terms of leadership but ga se puso e leng gore e diretse ma UDC e diretse Batswana botlhe go diragatsa seo ka botswerere ditsela tsa go kgona go diragatsa maitlamo ke tsone tse di maleba go atlega mo go ntsheng maduo a kwa godimo ka nako how le agile on na responsive how le agile on na proactive how le agile on na patriotic how le agile on na mindful of time dirang go tema somo le kae ipheleletse go direla la hatsela lona. The legal issues that we still have to deal with. Did to that I can the little hair and I said how I need that don't I need to be a I think we have the issues of manpower, the issues of HR. Let's tackle them enough. Restoring Kela really on the wrong side of the law, not because we are wrong, but because we took time. Ka maikemisetso a mašwa le ditlhaloganyo tse di tsepameng phuthego e neela lephata bokao jwa go ntsha maduo a tla amogelwang ke setšhaba Mamusi Siska BTV News Selebephikwe Ratropo wa Gaborone re wa Rabile Motlaleng a re irile hela jaaka dikokelo di isiwa kwa lephateng la dikgaolo le ngwao kgwedi eno e simolola khansele e ne ya simolola lenaneo la go thapa babereki ba ba fang balwetse dipilisi kwa dikokelong a re seo se raya gore baoki ba tla lebagana le tiro ya go ka balwetse ba sa pataganye le tiro ya go aba dipilisi o tsweletsa bolela fa khansele e simolotse go baakanya dikokelo tse di neng di le mo seemong se se sa kgatlheng mo toropong re Motlaleng ngwana bua se kwa moletlong o neng o re ke khansele go amogela dikokelo kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao o solofeditse babereki ba botsogo fa dikhansele di tla bereka bosigo le motshegare go tsosolosa mohama wa botsogo le go reetsa dilelo tsa bone ke neetse town clerk taelo ya gore a hire di-pharmacist ka ponyo ya leitlho re setse re tla bona di-pharmacist in the meantime ka Monday ga lora ba theogele ka tsatsi eno ba to ba simola go theogela in the first quarter ya rona re tshwanetse gore be re supile direction ya gore mme ra reng ka boroko ba babereki ba rona ra reng ka welfare ya babereki ba rona re itse ka haleleng understaffed ka teng ra itse le re ntse re bona jaanong mo go tsone ditirelo tse di tantse re na gape le dikoloi di le 29 in total mme tse e leng gore ke di-ambulance di 13 di-ambulance of the 13 5 e setse e fixitswe ke Gaborone City Council di tsamaya mo tseleng mo di thusa balwetse ka ga go tshwanetseng ga di diragala ka teng Mokamedi wa lekalana le lephutha makgetho a lehatshe leno la Botswana Unified Revenue Service Mejene Makgolo a re ba kgonne go phutha madi a kana ka 61 billion pula a makgetho mo ngwageng wa madi a sa tswang go fela o boletse fa ba kgonne go phutha makgetho go feta selo se se neng se beilwe ke puso sa 2.3 billion pula bontsi jwa madi ao a tswa mo letloleng la makgetho a phuthiwang ke lekgotla la Southern African Customs Union me Makgolo ona bua se kwa bokopanong jwa lekgotla leo le metswedi ya bobega dikgamono Gaborone re utlwe pego ka ke o lebogile ra dipotsane
Go ya ka dipalopalo madi a phuthilweng ke Botswana Unified Revenue Services mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 a thalosiwa ha heta madi a dirilweng ke lekanana leo ha isa le simololwa ka ngwaga wa 2004. Hela mme Makgolo a re ka itsholela Botswana isa dire sente mo bogompieno BURS itse le ka lenaneo la ngwaga tse 5 le ka lone lekalana leo le ta batang ditsela tse di iseng di dirisiwe go phutha lekgetho. That the net tax revenue collected as at 31st March 2025 amounted to 61.097 billion pula. Similarly, SACCO receipts surpassed target by 855 million pula, with actual collections amounting to BURS e kgonne go phutha 61.97 billion pula. Madi a ka bontsi a tswa mo lekgethong la SACCO e phuthileng 27.566 billion pula. 103.2% performance. Mme Makgolo boletsa go seka go obamela molao wa lekgetho e le molato o motona o ka tseelwang dikgato tse di maleba. Monitoring of high risk and high value customs consignments, particularly those in transit, to close revenue leakages is also looked at, and this mostly results from diversion. Le bagwebi ba re itemogetseng ga ba sa duele lekgetho ka go sa bui nnete kwa melelwaneng. Batho bao gantsi ba heta ka Botswana ba ya kwa mahatsheng a sele ka dithoto. Re lebile ha bontsi ja bone ba rekisa dithoto tseo mo Botswana. People pretending to be exporting or transiting through Botswana, but at the end of the day, dumping those goods in the local markets. Nngwe ya kgatelopele ya BURS ke go simolola lenaneo le lešwa la go hetola melawana e le meraro e tsamaisang lekgetho. Administration Bill, the VAT Act, and the Income Tax Act legislation, with a view to ensuring that these legislations anchor the efficiency of domestic tax revenue mobilization. Ra go hetola melao e le meraro e ka yone BURS e ta phutha lekgetho mo bagwebing ba ba rekisang dithoto ba dirisa maranyane. Ke tshwanelo gore BURS e tepatepanye le diphetogo. Rapidly growing digital economy, and it seeks to promote fair taxation by ensuring a level playing field. Third is the introduction of the electronic VAT invoicing solution as part of improving revenue collection efficiency. Go ka thohatsa ditirelo BURS e rekile dikoloi tse di tla dirisiwang go isa ditamelo kwa mahelong a lekanana leo le senang diofisi kwa gone. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Wese jaanong a re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele re simolola ha Zimbabwe. Puso ya lefatshe leo e tlhalosa gore e tla diragatsa tuelo ya ntlha ya $3 million go duela balemi barui ba batho basweu ba ba neng ba tseelwa lefatshe. Tshwetso eo ya go tseela balemi ba batho basweu ka ngwaga tsa bo 2000 e ne ya tsosetsa lefatshe leo modumo mo le neng la helela lepegile kgaosano papadisano ke mafatshe a bophirima. Tuelo e ke karolo ya tumalano e dirilweng ka ngwaga wa 2020 mme puso e ikaelela go duela madi a kanang ka $3.5 billion. Maiteko ao a kgoneng ao a go ba duela a tsewa e le kgato e botlhokwa thata ya go tokafatsa tirisano mmogo le mafatshe a kwa bophirima. A re Amerika lefatshe la China le okeditse lekgetho la dithoto tse di tswang kwa Amerika ka 125% e le kgato ya go ipusolosetsa ka lekgetho le lefatshe la Amerika ya le oketsa mo dithotong tse di tswang ka lefatsheng la China. Wetso jaanong a re ke go tsa metshameko Ntebogang Sebetlela bo eme sentle. Tla go leboge wena le bile samoka motsonetso nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela.
modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule a lefatshe leno le eletsa go ipona le digwaga kwa pele mo go tlhabololeng batshameki le go tshegetsa dikgaisano tsa metshameko tsa mafatshe tsa selebego se se kwa godimo. Fa a bua kwa phuthegong ya babegadikgang mono Gaborone ya go supa bangwe ba batabogi ba ba tlabong ba phadisana mo lebelong la FNB Botswana Golden Grand Prix ka moso ka matlatso, Morule o supile fa lebelo leo e le sekao sa maikelelo ao mono gae. A rutlwe Btv-Dikgang. Morule o tsweletse a re go bona gore maikelelo ao a atlega go tshwanetse ga beelediwa thata mo go boneng gore go na le barotloetsi, dikago, dithuthuntsho le ditlhabololo. O supile fa lephata la metshameko le bodiragatsi le itlamile go bona gore Motswana mongwe le mongwe o nna le sebaka sa go nna karolo ya se. As we prepare for tomorrow's meet, let us show Fa re ipaakanyetsa lebelo la matlhatso a rotlhe re supe ke monokeng ya motia mme re supegetse lefatshe lotlhe tshwaragano e re na le yone mono gae. Se ke karolo ya tse dintle tse di tla latelang. the strength and unity that define us. This is but the beginning of something much greater to come. Morulaganyi wa lebelo e bile gape le mookamedi wa khamphane ya Golden Door Sports Agency Dlodi Dube o tlhalositse fa ikalela gore lebelo le nnela maemo a ntlha. O tlhalose fa morago ga lebelo le ba na le keletso ya go tshegetsa lebelo la Diamond League mono gae. Already we have opened books with re setse re nile le dipuisano le lekgotla la World Athletics re le lefatshe le le tumileng ka go epa ditemane ga re batle go utlwa go buiwa ka lebelo la Diamond League ko mafatsheng a sele ntle le mono gae. Ke se re batlang go ipona re se dira. Company to have a Diamond League. That's where we are heading. Barotloetsi bagolo ba lebelo le e leng banka ya FNB Botswana ba rotloeditseng ka 6 million pula ba tlhalositse fa maikelelo a bone e le go godisa metshameko mono gae. FNB Botswana remains steadfast in our support. We are not just sponsors, please. See us as true. Re le FNB Botswana ga re rotloetse ka madi fela mme re tshwaragane le barulaganyi ba lebelo go bona gore lebelo leo le a atlega. Lebelo la FNB Botswana Golden Grand Prix ga se lebelo fela mme le ba Botswana mo mmepeng ka le akaretsa batabogi ba selebego se se go godimo ebile le supa bokgoni ba rona mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe. World-class athletes showcasing our nation's potential in the international stage. At DBS, we believe in the power of sport to transform lives and unite. Re le FNB Botswana ga re rotloetse ka madi fela mme re tshwaragane le barulaganyi ba lebelo go bona gore lebelo leo le a atlega. Lebelo la FNB Botswana Golden Grand Prix ga se lebelo fela mme le ba Botswana mo mmepeng ka le akaretsa batabogi ba selebego se se go godimo ebile le supa bokgoni ba rona mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe. Our very nation where they are discovered. Go solofetse gore dithulaganyo tsa letsatsi di simolole ka 12:30 motshegare mme lebelo lone di simolole ka 2:30 mo motshegareng. Btv-Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mampudi wa di-Olimpiki wa lebelo la 200 meters le tsile Tebogo yo neng a supile fa ne a na le keletso ya go tsaya boikhutso mo go phadisaneng mo mabelong paka eno o tlhalose fa boetse tshwetso eo morago a sena go buisana le bana le sabe ba bangwe ba ba mo lemotsitseng botlhokwa ba go tswelela a iteisana borathana. They told me, no, you are going to be fat and it's going to be hard for you to come back because ba mpoleletse gore fa ke ka ikhutsa go tla tsaya lebaka gore ke boele mo seemong sa me gape. Jaaka batabogi re tshwanetse ra lebelela gore morago ga dikatlego tsa rona go ya pele re dira jang. So I feel like if I reach this one, then next year I won't be available. Bangwe ba batabogi ba ba tsogang ba phadisana ko lebelong la FNB Golden Grand Prix ba supile ba itlhokoditse ebile ba emetse fela gore lebelo leo le simolole kwa lebaleng legolo la setšhaba mono Gaborone. Batabogi bao ba kaile fa ba itumelela go boela mono Botswana go iteisana borathana morago ga gore lebelo leo le seka la tshwara ngogola. When I ran with the younger guys at the Olympics, that was really special. You know, because it showed that South Africa has the next generation coming through. But that didn't just tap into South Africa, it tapped into the rest of Africa and it inspired the rest of Africa. And what Letsile did inspired the rest of Africa. It's just us as sprinters taking Africa to the world and trying to show the world that we actually can do it from where we're from. The reason I skipped the world indoors, I had so much that I was doing back home, so I thought I just needed a bit of time
time off after the last season, so just to, get back to my great mental strength and just, focus on the outdoors. But yeah, I mean, the season is packed. Last year we did a few races, so this year we are going in hard and just looking forward to do as many races as we can. Morulaganyi wa lebelo la dikoloi le dithutu la monogae la Sarona ka la hari 1000 descent race te for dithapo re ba dirile gotlhe mo go tlhokafalang go bankanyetsa lebelo leo le le magorogo masha ebile le rulagantswe ke bengae lebelo leo le tsoga le simolla ka moso mo toropong ya Jwaneng le tikologo ya yone e go tla bogelwang bakgweetsi ba iteisana borathana mo mabelong a dikoloi ka go farologana go kgwatla bomampodi jwa lebelo leo a rutlwe Emmanuel Rapoa. Lebelo le lengwe kile bakgweetsi ba tlhotlhwa go tswa kwa lefatsheng la Aforika Borwa le la Namibia go tla go phadisana mono gae le go itumedisa barati le barotloetsi ba lebelo la Selebegose. Fela dipaakanyo tse di tseneletseng e boele tsone matlhagola tsela go ka tshegetsa lebelo le le atlegileng le dikuta di tla itiisanang borathana mo sekgeleng sa dikilomitara di le 500 fa dikoloi tsone di tla iteka mo sekgeleng sa dikilomitara di le 1000. We've been doing preparations these past weeks with the leaderships at Toropo ya Jwaneng, as well as Bama Butsane. In terms of the overall preparedness of our team and ourselves, we've really tried to do as much as possible on the ground. We've went a couple of times on the route. We went even last night, we went this morning, just to make sure that the overall safety of the route has been taken care of. We've engaged with our teams from fire. We've long been calling for it. It's finally happening. It's gonna happen. And the future is bright for Botswana Motorsports. As we speak, races like these are races that have produced our world champions like Ross Branch, people that have participated in the Dakar Rally like your John Kellys. Pabalesego le tshireletsego ya setšhaba le yone ya boele konokono mo lebelong le gantsi le ngoka matshwititshwiti ya babogedi. Mamorato a monogae wa mabelo a dikuta Ross Branch ga ke a kgone go tsaya karolo mo mabelong a ka ntlha ya ditshwarego tse dingwe. Emmanuel Rapoa, BTV Sport, Jwaneng. Motsana Sodi wa la fela ka tselentseng jalo di gantsa rona tsa metshameko ga tsena kwa bosupa menna lo ena tla ba re kopana gape kgante jana ke re fa jalo ka teme ya sekgoa fela go lebile sa mmoka ye me sentle go ra kola tseneng di go ga kwa pele. Mothusa tautona a gatelela botlhokwa jwa madi a beleditsweng monogae mo go fefotseng ditlhabololo. Puso ya Zimbabwe e tlhalosa e tla duela balemi ba basweu ba ba neng ba gapelwa lefatshe. Fa mo go tsa metshameko dikgaisano tsa mabelo a FNB Botswana Grand Prix di tla tsoga di simolla ka moso kwa lebaleng legolo la metshameko. Batho mo nakong ya bosupa ne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolo a piba latela ka seemo sa bosa idna le rona. Betso madume nka mogela ka samo sa lwapina ke Power Victoria go siame a re simole ka go lebella pula ya gatisitswe mo mosong ono ka nako ya borobedi masoba matlhano ko Kalamara Primary School masoba mane ko Makobo le ko Sirinane Primary School masoba mararo ko Maitengwe Primary School masoba mabedi le botlhano ko Old Qade Wildlife Camp le somele borobabong ko Setšhele Primary School le somele borobedi ko Malwele Crops le somele botlhano ko New Qanagas Primary School le some ko Tsesebe Primary School le ko Karakubis Primary School boroba bongwe ko Makane Primary School borobedi ko Mosojane Primary School borataro ko Lepepe Meteorological Station botlhano ko PG Matante International Airport bone ko Raditladile ko Mandunyane Primary School
bone ko Dutlwe Primary School, bobedi ko Chobe Junior Secondary School ko Kasane, bongwe ko Kazungula Police le ko Mahalape Meteorological Station, Marothodi ko Pandamatenga Meteorological Station. Ha re lebella sontshe sa loapi maitseboa se supa go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la kamsoro se re go thibile ka bontlhabongwe go na go kgona go la pula diphefo le dikgadiba mo dikgaolong tsa Chobeng Habe le gantsi go tswa go thibile mo mosong mme mo tsamaong ya nako go thibi ka bontlhabongwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokone botlhaba ha dikgaolo tse dingwe go tle go thibile ka bontlhabongwe mo mosong go tla ikutla tsa go le mololo mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng jwa magare ga lesome le bone go go lesome le botlhano ga kgaolo tse dingwe tsona go tla ikutla tsa go le bothito re ta gatisa magareng ga lesome le borataro go go lesome le borwa bongwe mo sokolong gona go tla ikutla tsa go le mololo mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng jwa magare ga lesome mabedi le boraro go go masome mabedi le borataro ha mo dikgaolong tse dingwe tsona go tla ikutla tsa go le bothito re ta gatisa magareng ga masome mabedi le bosupa go go masome mararo ko SETSWANA ka tsatsi la tshipi gone se se re go thibile ka bontlhabongwe ga tseno le ka bophara mme go na kgona go la pula diphefo le dikgadima mo dikgaolong tsa Chobe le Habe mo tshokologong go tla ikutla tsa go le bothito le tseno le ka bophara re tla gatisa magareng ga masome mabedi le bosupa go go masome mararo ko maung ga mmogo le ko SETSWANA ke gone go tle mone ke go tshwaretse a nne boroko Betso madume nka mogela ka samo sa loapi One of the things that we don't do very well as institutions, it's basically to come up with ideas and we don't follow them through. Me included, BAC included. Let's try and come together and come up with ideas and convert them to products and services and do it together. Allow me to borrow from the